Ono kahabeh rintih habanyan lain khabaran jinolon rika padumna umat penejian Tuhan rupahan saban akai hanasa nafsu ditemami sebagonyan nibak makanan piletan rasa lemak ngan mameh mengleta makan tente di sinan bengeta rasa masam ngan keeng mehut masanyan gadah lemu mang sakit kepala sababnya temam puta fikir bak barih akhir lain lun rika barih yang patah lun buhya mati nekun besabe wahai syedara so dengar haba mangat puh hati masam ngan singki supaya mesra. Subhanallah suci tan Tuhan muwa khabaran ke urang ledro dinun parisi lizam arian bedarijang subuh uro alian mano kamangat badan ngui pakaian yang kada hadro temam pakan sahabat banlenyan akan penesan bak raja nanggro yuhne berirakan lizam arian ngan syarat sajan kalian ken pro bene tempu buat tuntut ajaran jabet Quran lain si bago hingga mepakan sahabatnya banle gejak megure bak qadirago masyghul ghalab yang mehat tente yang le niba dua dro bedah parisi lizam arian nejak le kenan legat ne putau ne pun tema baca Quran panengan panjang pika selusau ne ajalaju nahungan saraf sinan pi baga pi jele kedro suara mangat lazat ban gambang bangan mejanjan putau menyanyo barang so dengar si juatan hati baga ia ile kenang baura boleh ji bedah ia mata ile teringat pie mencinta budak menan kelazan mangan suara misi so kaya pajuh can ura si ju'bak hati teblut le mata sabab tadaga payah meumpo temali laju nepebuat kitab sikada surat pika selusau dum memadak cara ibadat dumnan ke tetap anaknya ledro jalan ibadat kacukup dile lain ilmu golom selusau bak tiap-tiap ura bagi keleh menan kelage urang nyan ledro bagi mula pun pupun ibadat perle sunat hanatom sunyo bagi kedua gejak menghadap ubah hadarat doli ayah dro bagi yang keleh ajak meen panta yuk kaya raya alam kuta nanggro ngan urang lain hantam nemaba awate asar baruka nuwo bakaya rampak sibak gelumpang lebetat manyang lepas serulau jiti moh pihto ngan kuta dalam mupantasinan urang telhedro di urang lain sabohan jirap nelit ne pagam
bandum ne yuwa sabab ne takut teka kesumat di dalam silap kasep mepalo dumnan kebangan bungong le karang hanjiat so numpang mengsabotalo ne pisapat berangkat sajan menan lakuan malam ngan uro Sultan sara lepatan galak nengyang mesiga pi anu dro mise ijab lang mekasap pirak patut tan layak tenun ngan ragau tenun ngan nedang sabe mas tuli pucuk meriti santun han bago jaro cedah tan bageran suri menan rupari urang nyan ledro haba urang le memadasian lain riwayat lun kisah jino walau melain punca mesapan misya ge ikan bungong mutalo misya sokaya ngan pisang pengat lawan bulekan pajuh can uro lemak ngan mameh rasa pilezan menan ibarat nibah habanyo